Нэг ялангуяа манай хоёр хөрштэй холбоотой. Яг Монгол улс юу болж байна гэдгийг юу тайлбарлах хэрэгтэй. Union remains committed to support Mongolia's efforts has in terms of trade and investments with relations with the European Union. Сангийн яам болон хөдөлмөр хамгааллын яамтай хамтран ажиллаж байна. Thus trying to meet what you is of the region. So I would be very interested to know what you personally think. Харилцаан дээр таны өөрийн үзэл бодол юу вэ гэдгийг сонсохоор ялангуяа та боловсрол юу хийх шаардлага Асуудлууд, үл ойлголцлууд гэсэн ийм нөхцөл байдлын тунд болж байна. Coming up with this situation Committed to the dialogue with the European Union and European in terms of